Kusile bogogo, kusile bomkhulu, makhosi amakhulu. Inkosazana yamanzi eza ngemvula, uNonhlanhla umida ngokuzalwa, kaMalandela ngokulandela inkomo zamadoda, uZulu omnyama ondlela zimhlophe. Ngiyanibulisa abalaleli namhlanje. Kunesihloko esibalulekile lana ngifuna sisithinte. Simayelana nathi abalaphi bendabuko, thina ogobela, ama-mentors, mawamukela abantwana esigodlweni. Kubalulekile ukuthi umntwana mawusutholile ukuthi unesimo sabantu abadala bese uyamugeza. Cala umuhlole ingane ukuthi isimo sayo sime kanjani sethonga nesedlozi. Labantu abadala abakhala phezu komsebenzi bahleli kanjani. Angisho ucala ubheke ukuthi obani labantu laba. Mawumhlola umntwana uthola ukuthi unesimo sabantu abadala, uya-check ukuthi babuya ngakuliphi ihlangothi, uphinde u-check ukuthi le ngane le ingabe umlanjwana noma ayisiwumlanjwana na. Lokho kubalulekile bantwana basekhaya, ngoba makube yingane yabo malume, most of the time makucubuka isimo sabantu abadala, leyo ngane leyo iyathanda ukuthi ibangwe yizidalwa. Lokhu uyakuchecka futhi, and then uchecke isimo sedlozi lakhe, ingilosi zakhe ezihamba naye. Remember ukuthi sometimes umuntu bayamnika isikhwama sabantu abadala, uthole lo muntu wayephethe lesikhwama previously wayenza waphehla amanzi amnyama kuleso sikhwama. Ayini amanzi amnyama? Amanzi amnyama kusuke kuwukuthi, let's say mina nginalesikhwama lesi, bese mangiceda ngiphehla amanzi amnyama ukuthi ithonga lonke lijike libheke mina nezingane zami, kube yimi olungelwayo mina nabantwana bami, bese laba ebasemndenini abanye bangatholi lutho, izibusiso ezibuya ethongweni. Ukuphehla amanzi amnyama, mawuthola some of the family members bagucula idlozi ukuthi libheke bona liflathela abanye, laba abanye bangabathe bathi bayaphahla, bangabathe bathi benzani, benza amakhamba, kodwa idlozi kube ngathi alibezwa. Idlozi selijikiwe selibheke lo, not really ukuthi mawuyinyanga kuphela, abanye noma kungasiyinyanga bayawenza amanzi amnyama, ukuthi idlozi linake bona nethumbu labo kuphela, lingabheki amanye amalunga womndeni. Uyakuchecka-ke lo ukuthi akuphehlwanga amanzi amnyama na, njengoba sengichazile ukuthi amanzi amnyama yini. Ubuye ucheck-ke futhi ukuthi akunamidliwa kulo mntwana, ngoba uzozitshela ukuthi yidlozi elifuna ukuthi lo mntwana athathe umsebenzi, kanti yilo mdliwa ohamba ngaphambili. Umdliwa uyenziwa yinto ey'ningi, but ngizobala le eyokuthi khona ukuthi abantu bayovusa isipoki ethuneni, bese leso sipoki leso yiso esicontrola ithonga elakhabo loyo muntu loyo. Uthola ukuthi ithonga liyasabela kodwa ithonga lisemuva, ngaphambili gijima lo mdliwa lo. Wena uzitshela ukuthi hhayi nginomndawe, kanti ulo mdliwa ofuna isimo somndawe, akakabi abantu bakini. Angazi ukuthi yangizwa na. Umdliwa uza ngey'nto ey'ningi, kungaba ukuthi previously lo muntu wayephethe isikhwama wathwala. Nako ukuthwala kuyakwenza imidliwa, kuyayikhosa imidliwa. Uthi okusogijima le ipoki ngaphambili kodwa ithonga lilemuva livalelekile, lithetshuliwe. Uyayibona into enjalo? So uyakuchecka lokho, uku-align umntwana, uhambe uyolahla, uyokhipha imidliwa, uyilahle imidliwa, umhlambulule before umukhwazela umshayela ukuthi kuqubuka idlozi. Ngoba thina sizomhlola sithole ukuthi yebo khona unaso isimo sabantu abadala, kanti uthola ukuthi yile ipoki ezihamba phambili. Uyayibona into enjalo? Ususe neyipoki ngoba abanye abantu bayagangelwa. Ipoki umuntu ogangelwe, othunyelwe ngeyipoki, nakhona kuba yiprocess yokuthi yilwana bamthumela zona. Sometimes kuvuswa abantu emathuneni aphonswe ngalezo yipoki lezo, uthola ukuthi yizo ezihamba phambili. Wena uthatha umuntu uyamshayela, kanti kusese yile ipoki abamthumele zona. Uyayibona into enjalo? So kubalulekile ukuthi when you receive abantwana abakhulayo,
check-a lezo zinto lezo prior before nishayele idlozi ukuthi liphume, so that mase kufika isikhathi sokuthi nimshayele umntwana idlozi kuphume vele abantu abadala. Nayibona le nto leyo. Kodwa makube le ipoki nemidliwa ziyayifihla, ngoba most of the time lezi zinto ziyayifihla makuba ukhonanga ukuhlola inhlolo azikhulumanga kahle. Kuye kube safe ukuthi umntwana before nimshayela nicale nimufembe, especially makuba yenza umndawo femba umntwana. Fembani umntwana so that sizothola le ipoki, sithole nemidliwa, sibone amanzi amnyama, simushanyele, simutline, ngoba ukufemba khona kukodwa nje umuntu mawumfemba mawuphefema the exorcism kuyanqeda, ngoba noma ngabe kuneyipoki eziyifihlile, imidliwa eyifihlile or khona into eyenziwa kuloyo mntwana, siyakhona ukusnifa sishanyele kuphume. Uyayibona into enjalo. Bese-ke after naso leyo mdliwa uzosho ukuthi mina ngifuna ukukhishwa so, ngifuna ukugezwa kaso, ngoba mina ngangena ngesimo esiso. Bese loyo muntu loyo uyomugeza kucala. I-cleansing ebalulekile before umntwana nimshayele idlozi. Ungaqala ushayela umntwana idlozi bese khani uyoyenza i-cleansing. I-cleansing ibalulekile. Maku amathunzi amnyama umlapha esiphe amathunzi amnyama. Angeke ureceive abantwana abawu-3 or 4 ngesikhathi esi-1 ubalaphe ngokufana. Inkinga zalabantwana azifani. Makube uyahluleka ukuthi uhlole kahle ngenhlolo ukuthi kwenzakaleni phezulu komntwana, phezulu kwesimo sakhe sabantu abadala, mufembe. Ukufemba kuyanqeda, ngoba ukufemba kuyasnifa out and kuzosho ukuthi lento ela ngaphakathi kulo mntwana, lesipoki esiphila kuyo, lo mdliwa okhona phakathi kwethonga lakhe noma lamanzi amnyama aphahlwa kumele akhishwe kanjani, afakwe ngubani, ngasiphi isizathu. Uyayibona into enjalo. And siyakhona ukuhogela-ke masifemba kuze kufike lithuba lokuthi lona ithonga lizikhulumela ukuthi bona labantu abadala bangobani, babuya kweliphi ihlangothi lo mntwana. It's either kubomalume noma kuboma or kubobaba or kubomalume kababa. Uyayibona into enjalo. So kubalulekile ukuthi lezo zinto lezo uzihlole kucala, ningathwasisi abantwana kanti nithwasisa izipoki. Nayibona into enjalo. Uthothi umntwana sekayaphuma-ke ephehlweni kufane nokuthi akenzanga lutho. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthwase uqede uhambe uye ekhaya, bese-ke kutholakala ukuthi hayi uyadlala wena, ithonga lakho alikakenziwa nix, uhamba ngemidliwa neyipoki. Loyo mntana abantu sekamoshe imali, umoshe nesikhathi ephehlweni. So kubalulekile ukuthi umntwana ucale umulaphe, susa amanzi amnyama, susa izipoki, susa konke lokho okungalungile emntwaneni before umushayela, ngoba ubungozi bokuvela uthatha umntwana oshayela idlozi kuzophakama lezinto ley'lwane ezihamba phambili zikhulume kuyidlozi lakhe. Uyayibona into enjalo. Ngiyanicela balaphi bendabuko, ngiyanicela bathandazi, mangiyazi ukuthi abathandazi maybe ukufemba abakwenzi, makube ukufemba awukwenzi, trya ukuthi at least uhambe uyomklina umntwana. Khuleka ninyuka intaba nomntwana, nikhuleke, ummixe empophomeni, uperforme all ama-ritual wokuklinsa umuntu, ukuthi whatever ekhona iphume. Uvula ama-chakras womntwana from the crown to the base, uvule wonke, umkline umntwana, umkline, assesse kuqala before umntwana athathe umsebenzi. Ngiyanicela balaleli, ngiyazi ukuthi esikhathini samanje angisho ukuthi sonke, but abanye bethu bajabuliswa yinamba abayireceivayo yabantwana, ukuthi oh hayi sireceive inamba eningi, uvela uthatha abantwana obashayele obafaka esigodlweni. So kuyathwasa, leyo nto leyo iyalimaza, ngoba uthola ukuthi abantwana bakho obarecivile kuloyo nyaka lowo baba-10, uthola ukuthi only 5 or 6 abantwana abathwase idlozi eli-right. Laba abanye yizipoki, umntwana uyafika ekhaya ziyakhala, ayikho into elungayo. Uthuthi uyaphahla, uthuthi uyahamba uyohlola-ke for a second opinion, bathi hayi wena idlozi lakho lithi nje awakathinti lutho kulo, lento ohamba nayo umdliwa wasekhaya.
Umdliwa uyingozi ngoba idlozi liba semuva, umdliwa uba phambili. Ublokha izinto, ibusiso, izinto, noma idlozi lifuna ukuphefumula alikhoni ukuphefumula ngoba kunale stagnant la ngaphambili esihamba phambili, and umdliwa uyamosha. Umdliwa uyamosha, umosha umsamo, umosha yonke into, umosha nomsebenzi wabantu abadala. Kubalulekile ukuthi uthwasise umntwana idlozi lakhe, not isipoki, not umdliwa. Ungajaha umntwana umfake esigodleni. Zinike at least 2 weeks yokuthi umntwana umassesse, umkline, umpurify, uyenze konke lokhu so that makasaqala umsebenzi wabantu abadala usuyazi ukuthi yonke into ingomumo. Ngiyanicela kubalulekile bantwana basekhaya. Kubalulekile ukuthi ucheke isigodlo somntwana ukuthi sime kanjani. Cheka isigodlo somntwana ukuthi sime kanjani. Makunenkinga yamanzi amnyama aphehliwe uyawasusa. Makunenkinga yemidliwa uyayisusa. Makunenkinga yezipoki uyazisusa. Mawuqeda umgeze umpurify. Nayo lento yoku-aligna ithonga lakhe. Makube yingane bangwa abantu abadala kumele ubahlanganise ul-aligne ithonga. Uyali-aligna bahlangane so that makasavusa manisenicala nimshayela nithola idlozi ukuthi iliphi idlozi eliphefumulayo phezu kwesimo somsebenzi. Let's say ingane yamakhosi kumele nazi ukuthi ubani lomkhulu omnika ubukhosi. Makube yingane enomndawo, musa umndawo kuba yikhehla noma kube yisalukazi. Una-check ukuthi ihamba naziphi izalukazi. Ngabe lo mntwana umthandazi, ngabe lo mntwana yisanusi, ngabe lo mntwana yi-medium, ngabe lo mntwana, ngoba ukuba nesimo sabantu abadala akufani ku-broad. It's not one size fits all. Hayi wonke umuntu kumele enze umndawo. Mangithi enze umndawo lo umnguni womndawo. Kunabanye abantu uthokuthi kumele enze amakhosi, ayenze umnguni wamakhosi. Kunabanye abantu kumele ukuthi enze umnguni wesisuthu, wesipulani, wesikharanga. Abantwana abafani. Angeke wonke umuntu simenzise umnguni womndawo. Yebo umndawo it's a universal spirit, siphatha almost wonke umuntu. Kodwa it doesn't mean ukuthi wonke umuntu mele enze ini umnguni womndawo. Abantwana abafani. Makube ethongeni lakhe labantu abamupha isikhwama azange benze umnguni womndawo, umenzisa kanjani umnguni womndawo? Yebo khona umndawo ngaba khona kodwa umndawo ubroad ukuthi uyawulapha. Makube yingane yamakhosi akuna history yokuthi kumele aparule umndawo. Uyamthatha lo muntu uyenza umnguni wamakhosi maqeda uyomphothula umndawo. Makube lengane le ingane yabomalume kumele inomndawo ngapha ihamba namakhosi. Makube kunokubonina amakhosi ngoba ingane yabomalume uzomenzisa umnguni wamakhosi. Bese mawuqeda ko uyomparula umndawo. Angazi ukuthi niyangizwa na. Ingane yabomalume most ithatha isikhwama sakhabonina isiphelele. Bese ngoba lethonga lakhabo baba nalo lisuke likhona akalivaleli ngaphandle naye uyalinaka. Angamane ke ngale kulomndawo oparulayo angene ngokuthi sekangena ngokuyoparula but umnguni impande ayidlile umnguni wesiZulu noma umnguni wesisuthu. Umnguni akusumndawo kuphela. Ngicela ningizwe kahle. Umndawo unokuphatha wonke umuntu ngoba it's a universal spirit, it's a gateway. But umnguni very broad. Kunomnguni wesisuthu, kunomnguni wesikharanga, kunomnguni wesipulane, kunomnguni wesiZulu, kunomnguni futhi lo owesindawo. Angazi ukuthi niyangizwa na. Umnguni kuya ngeblood lineage yakho ukuthi labantu abakupha isikhwama babenza muphi umnguni. Yebo kuyenzeka ukuthi mhlambe bonke utho ukuthi ingane eshadiwe ephelele but ikhwama zingapha nangapha.
khona abantwana uthola ukuthi kumele enze umndawe acede enze amakhosi acede enze isisuthu acede njengami uzocala ngomndawe ukhuphuke uthi isuthu ugcine ngamakhosi ngoba amakhosi it's a kingship nayibona into enjalo so kumele umntwana umcheke ungaba nabantwana abawu10 kodwa ukukhula kwabo akufani ukukhula kwabo akufani nayibona into enjalo ukukhula kwabo akufani yazi kuba fair ukuthi masingazifundisa ukuthi into mawungenayo umelaphi wendabuko ungayazi murefere umntwana ungabi wena nje sofuna ukubabamba bonke abantwana noma ubone ukuthi lokhu le moya le awunayo awukhona ukuyilungisela masingaba neqiniso singabalaphi bendabuko kuzophela lento yokuthi abantu baqwale kuyinyanga kodwa igodlo zingavuleki umuntu lokhu kuyashota ucedile ukuthwasa wayo waste imali but lokhu kuyakhaleleka ukuthi kuyashota akenzanga lokho ngiyazi ukuthi mina kwalabe ngithwase khona la ngakhula khona ngomndawe ngathi mangibatshela ukuthi ngiyoyenza isisuthu nawo amakhosi bangimangalela bangiphoqa bathi abukho obunyanga obundlula umndawo ubunyanga umndawo kuphela because si ignorant and siyakhohlwa ukuthi kulesikhathi esiphila kusona manje sesihlangene abantu sebahlangene abomama bethu bayashadana ngingaba umsuthu in my blood lineage ngapha ngingumZulu ngapha vele ngumSwati yayibona into enjalo so kumele uyibalance yonke imimoya akusukuthi ubunyanga umndawo kuphela ubunyanga bukhona esisuthwini ubunyanga bukhona esizulwini ubunyanga bukhona yonke indawo nobukharanga bukhona ubunyanga bubroad akusumndawo kuphela ngicela ningizwe kahle ubunyanga bubroad akusumndawo kuphela uyamcheck umntwana ukuthi uhamba nesimo sinjani sabantu abadala umlungisela according and makube bakhalela ukuthi adle intwaso yesisuthu wena ungenayo refer umntwana yekela ukuba nomona ugcina umntwana umnika imimoya wrong umntwana adla intwaso enze yonke into but uthola ukuthi ithonga seliyakhala lithi thina asiyazi le ndlela le abakhulise ngayo number 1 economy yethu iyabheda ayimanga kahle ukuthi umntwana ayothwasa imali engabudgetanga most it's either kuyoba nesacrifice ukuthi laba basele emuva babulawa indlala ukuthi umntwana ayophakamisa isimo sabantu abadala the last cent umndeni eyikhiphayo ukuthi abantwana bayokhula ukuthi bakhona ukuphola uyabona ukuthi lo mntwana lo angeke ukhona ukumlungisela but mawuceda uyamgcina ngenxa yokuthi unomona awufuni ukuthi ahambe ayokhula kwenye indawo ezinye zezinto eziwisa umsebenzi wethu singabalaphi bendabuko umntwana uyamucheka ukuthi ithonga lakhe lime kanjani as per the blood lineage uyacheka ukuthi umama wakhe nobaba wakhe imshado wabo wawunjani uzaleke kanjani angisho ukuthi vele uzobayeka bakhabo baba wakhe angeke akhona ukubayeka noma ngabe azange amkhulisa ubaba wakhe bakhabo baba wakhe bakhona egazini azange bathumuyise ukuthi abhande makanesipho sabantu abadala ubahlanganisa bonke but the priority kuba abomalume ngoba uyingane yabomalume makuba ubaba azange ashade agane so therefore umnguni oyosuka macala kuzoba wakhabo malume makumndawo kuzaba umndawo makuyisuthu kuzoba yisuthu bese makube kusakhaleleka umndawo uzamana umparoli angazi ukuthi ngizwa na yabona ngiyengifisa ukuthi kube nenqwadi ayisho iBhayibheli likhona ngiyafisa ukuthi nathi ke basibhalela incwadi yabalaphi bendabuko incwadi yemimoya I think it's high time ukuthi abantu ba volunteer manje balungise bakhe incwadi yemimoya bafundise abantu ngesimo semimoya imimoya miningi bantwana basekhaya other people
ey'thunyeni ama-astrologist, other people ey'thunyeni ama-shaman, abanye ama-medium, abanye abathandazi. Asifani. It's not one size fits all. Nakhona la koMnguni kunamakhosi weshoba, kunamakharanga, kunabesuthu, kunoMnguni womndawo. Ubunyanga bubroad. Njoba bengishilo ngaphambilini ukuthi umndawe uyawuphothula, umndawe uyawuparula. Abantu abaphothula umndawe amakhosi, amakharanga, bayawuphothula umndawe. Abesuthu most it's either bayawuparula, kodwa kuya ngama-blood lineage wakhe, makube ngapha khabo baba amaZulu uzophothula. Amandawe vele ayawuparula umndawe straight away, adle noMnguni wakhona, aliphuza aliphalazi. And isuthu nabo-ke bayaliphuza, isiZulu nabo bayaliphuza, akusumndawo kuphela oliphuzayo. Ubunyanga bubroad, bantwana basekhaya, kumele sifunde. It's a pity today bengene ngifundisa ngokuthi umntwana before umamukela cala umutline. Umutline, ungamamukeli umntwana angakaklinwa ngoba uzowamukela izipoki, imidliwa, yonke lento. Kodwa kusenandaba nina benkayishane kaMenzi ngoba naku nesikhathi siyangishaya. Kulungile, bengifuna ukukhuluma lokho nje ukuthi umntwana mawumreceive esigodlweni before umntwana umshayela uphakamisa idlozi cala umkline, so that kungazophakama izipoki. Ngiyabonga nina benkayishane kaMenzi, makhosi amakhulu. Amen. Yeah, so ukuthi angibi nesikhathi esiningi. Kuya ngami nje kube ngiziphi isikhathi nje sokufundisa. Kodwa kunandaba lokho okuncane engikushiyayo, abanendlebe bayakuzwa. Kunabanikazi okumele bakuzwe, engathi uNkulunkulu angasibusisa abe nathi. Amen.